Laos pendo, Cambodia, Myanmar, lapen Vietnam, lapen Ghana, lapen Malvi, Ethiopia, lapen dan international student pendo, internal student atau bangga list na bangga itu lasi lasot ting penon confirmation abang ke exactly long melang lasi ini bena bangkong pen bel long put lasot ning katu bel lasot makan culture putar study tu dia tu maningan tu lasi ini message WhatsApp aja dan video lasi untuk confirmation yang kita langsung press media tu yang semua alang tumbang tu press media with stability apa presiden atau blue book tu security protocol tu la security protocol ka aprang pala pachini itu manta kira ka sikka hu tadi non last minute da sirang pachini lo la som tum presiden ke doye din long ke ko anne ya peri bangke Nobel pulo na kami da po presiden pulo bisa ta gudam long le waton bello kasi la subang do ko ni maki ponang ko la han kay hak tum ya question raise tum ge presiden tam juga na pipikot dakwan te dia letak problema mangke letak clear lo sound system ladak rock band aphan waji pute ladak 40,000 watts sound system ka fitting aphan si 40 hours nahi hadak present tam ju 17 tam lo pute 18 19 na nian bak se hala sound system da sound check dolang na fitting undi la pute dak apur aga bre pulang aga posi lai boy ada fitting na bet ko bak lewang to bang sound check ko anke aso bangke namnung ko posi jeman kuno dak dalam ti bangke two parting yang parting lab lo som si bi map ko tane ini dia ada posi non bang la si muri to ja impression ho ki je Karbi festival abinu polongi to ko ba ada agda onde la mangkali only hala rock lo hala bollywood singer tumhan ke wana pang control dares a competition kakia teng jonel pengewang tuman nang le kustima ka seperti ini ton jutan jubat pencenglok an ke do la penaku itu karbenglong pen kapre tum so kilum ditanya tundu tuman ke daksi dulu lihat buat tumang ke na ke tum karbenglong singa ton man ke tumang ke dalam keti ya sound system lagi nang tagali itu cuma jual muncul lah pasti dah dia ko kasi kacepati aso namung do an la jonel per buat hadit jomni kewangin kacepati ke daglo except lata anding angsam 4 PM kilo hal da rock band bang lan chalo the rest ke da gitu ko ni verification kami iya lo la pesan sabe lo volunteers ke hal da kami bidang department do tong sa meho da wan sa me itu electricity department men chengno pada milang nang ko gitima water supply committee ta ni emergency non to da meeting do no hala da bidang po non ni menhang masino alom so bide hada survey dan di fan damsi lapen non andu bangke tara langso abangke lainote eco friendly laso ke wagi apan itu plastic bottle apa pan pa use it ni bangsi Vicali tara langso kabi people so long mai ke beni bangsi itu already pini pen langsung media hoi same na pachini lo water bottle se bangke pa use long itu laso di malong bangke itu tong sekor along tin kami langsung teknologi lang ebi timbi cry do langsung daktar langso lo langsung teknologi jateze itu dak pa use long i market long restaurant long food stuff do anda pa use long i ko people we have to pen la plates selam pen la pen glass tame paper glass pen la pen spoon tame ola we have to pen ke selam spoon pen la pen si pensi itu pen bottle pensi so awareness eco friendly ke one year fancy couple it so that tara lang so long ke it will be a clean place and a hygienic fancy that do po make tara lang so kabi people so green kata leadership ason si itong detecte preserve tekte so pollution polluted pen itong tekte itong body po nang kusi kamathala sinali ko media hoy tabi na sirado na po dati jela so langabong abangke di edet dia fancy itong ka un pen kapot fancy itong reception committee hoy ta body lo itu kadang kadang sini doh, keneng pakai terong aja pakai serta ini. Kalau serta ini kan sudah terang dan tercerah konfi. Ini tuh lihat di Amerika, ada presiden beda gitu, anak kok, bilang anak iklan kita mau jadi non anak bangke iklan kita mau. Jadi central committee हमें गुरुवार को लैंड और इस central committee के iklan में जो हम
Ili tu nak klaim lo, lapen hawa ramai kedoan bang eti, lapen hawa ramai penantang, nang andu ke bang kita. Karena dia lu kita lima tembok kan tembok, along kulit kita lima tembok, tapi kalau itu Sitong boleh sih. Simon an, hawa ramai perlu tiang kambang pakai kebet ini kebet puan tu. Dong kompeng kat yang menantang dulu nanti. Belakang Senat, Distrik, Bangun Distrik, Kamru, Murigaon, Meghalaya, Alidor, Jawa, tapi Nogam, Hujai, Udon sih, kalian long kan, Jawa Timur. Ketika yang mau menantang, aku nak mau bisa lalu sengdang. Itu mungkin kita lakukan. Sebenarnya bagi kita sedang tahu tadi kekilan kita ambil itu. Jika mama ya tunggu kekilan kita ngomong, jadi ini samu disuruh nak pergi. Jika mama ya tunggu ini pilihan kita ngomong pakai. Jika mama ya ini kekilan kita ngomong pakai. Lain nanti 5% kita yang lebih. Jadi 5% yang ini kita memang sangat sesuatu dalam tu. Sebenarnya itu lemah so alam pinang sana pakai. Jadi kita memang hari kita kira ni kami Kenang lemah so lemah je lemah tempat tapi bagian ada cukup minggu pakai 17 Januari sila solong jadi kadang kebiasaan biara dapat kajian long orang pengecun diri bangsa lo instil klub di samping dan ini tu bangsa orang aja kita simpon dia nanti ini tu jadi penantian dan anggap pedoman ini tu mengbong kita cok kita kita pakai seroi kan jadi sore kan important ini lo tapi kita sini ni pun masalah lo orang aja sek orang aja aklam long dia bang road kedoan akar biara kajian long orang kita kita coaching kalau nanti dia masih dia main kita